Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People, Kirsha Unit, Hakash Potrik Unai Luar Arjar Arpo, Kalapha daga Jingtho Show Director of Health Services MI, U Dr. Amanwar, Lingbag Office Jongka District Medical and Health Officer Jongka West Khas Hills District. Nagbenta ban kinti kurdan no yaka sub center kabadan Hakashnong Kirshai Shaka Public Health Center. Habe keren bat kila patai kubor nakaliang jong jenas ketika seng uba province nar ula ong baka seng kala idon kam. Baka sorkar kan kinti kurdan no yaka sub center Hakirshai Shaka kurdan PHC bat hakajuk upor ula ong ru. Baka seng kadawa naka sorkar. Baka day ban pentray no ya ka scheme kabala dep mang hadu pralak tengkan na kabenta ban penhe bat penkha kamera ya kani ka sub center ha kani ka ju ich kaski ka sengkala late ru bani kendo yo superintendent of police ka West Khas Hills District uba Herbert Garnet Lingdo ban ai ya ka jingtho halor ka jingdawa bu ya ka police outpost Bopura ha ka Shnong Kirshai ni kumka FPGGP Kirshai area unit West Khas Hills mentak asni Kalapha daga jingtho show Directorate Jongka Health Service MI Government of Meghalaya ban karpat yu ban kentiu kerdan no ya ka sub center Kirshai syaka Public Health Center bat ban pha trai no ban penkha kamra ya ka scheme balamang naga NHRM kumba pralak tengka bala hot tendar nadu arjar kendai namar ngilap ba katai ka jintrai kampat sedang trai bat kumbalong mentar ka sub center ka khabnya ba ban tarikam haga juga sni kala laik ban bu ka jingtho sha u superintendent of police SP West Khas Hills ban bu ka police outpost Bopura ka Kirshai namar kumbalong mentar ka Kirshai ka don tangka border BOP ba pek ne don ka Kirshai oi mentar sipor ba don ka ne ka jingpang COVID-19 coronavirus Kalapha yaki police force balbahara ha Kirshai namar kadai gawai ke Cakarung exist but entry point Hibriu na Assam Shameglia ka Thain Kirshai ka bahap haga CNRD block Nongstoin circle ka tentuk yaki Shnong Kirshai maupun Nongstung Kamdor Warigro Umdiang Hyang Umdiang Siar boleh donga bat kita Thain kibaim tang hagi jinye ni kerpat yigi bor kibahlor di sorkar bakin leno kamploi yegi teki ban ogret no yegi teki sub center syaka Public Health Center bat ban bentrikam no ban bu no ka police outpost ka Bopura ha kateka jaka namar kini ki artli kidai ki tenat ki badon kam kawai na gamta ban pek ya ka koi ka kya ban wanra ya ka suka sain chong ka Thain hi bro away